बर्च लेन क्लबातल्या अग्निकांडा उपरांत बेकायदेशीर चलपी क्लब उजवाडाक आयिल्ले. फायराची NOC नासतना क्लब चलताले म्हणून 7 क्लब सील केल्ले. नव्या वर्सा पयलीं फक्त मायान क्लबान यंत्रणा जाग्यार घालून परवानगी घेतिल्ली. मात हेरांनी यंत्रणा जाग्यार घालचे सोडून पार्ट्यो वाजयल्यो. प्रुडंटान प्रकार उक्ताडार हाडले उपरांत उजो पालोवपी दळ क्लबांच्या पळोवणेक पावले. शेनवारा CO2 आणि Diaz क्लबांची उजो पालोवपी दळान पळोवणी केल्या. We have come, they have installed the fire protection system required in this restaurant and all. We have checked the hydrant, we have checked the hose reel hose, we have checked the manual call point. Whatever fire protection system they have installed, we have checked it. In addition to that, we have told them also some additional requirements to be done for in the kitchen areas and in the storeroom areas, which they will do it. So ह्यो तुम्ही सध्या एकूच एका केल्लो काय बाकीच्या एका वयतले तुमी? As per the directions, we will inspect the place. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.